Balai hambai jeng tini cini party IPFT tai cini joto allied organization ngai cini central level kokchab layai jeng cini party IPFT ngai kaisa press meet khaina ni bagai jeng nangka tamni bagai himba usagango cini kormi korupsano police rok arrest khaika cini romjaknai kormi wngkha borom gnang Pradip Dev Burma khamalung amchaini bono ahaino mini kuno dos khrijitei police rok romai bono tabo bongni custody o tonjak ebong jeng abono tei police rok bai malaika je jaga malaina nangmani joto jaga no malai kok salaika bono non available section rok rwoi ni dus borok tetei ahaino unumani romai bono borok ষড়যন্ত্র khlaiei hekeba kaisa mitha mamla khlaiya goi arrest khlaiei tabuk bo bail liya non available section kai tanmani abo jeng belai khaino khakhamka ebong china IPFT party ni hwngai jeng obonotei bwskango 9 tarik 24 घंटा ni bonda koknani bagai wan supply ka 9 tarik phung 6 ta ni simi 10 tarik phung 6 ta jara 24 घंटा khamulung elaka bon china IPFT ebong chini joto allied organization nungai jeng o bonno success khlainani bagai jeng joto kisu chini party ni taraf theke jeng initiative najakha ebong o jagao o bon ni andaro chini gari je corona virus relative joto chini activity abo bon ni phataro tongnai nini bithi birai tai fol tai military car police force ambulance obahairo bon ni outai ni baire tongnai ebong bono kono office gari gura dogan pat clock jaglak clock manglak aba heke 24 घंटा ni bon jeng chini IPFT ebong chini allied organization ngai 9 tarik phung 6 ta ni simi 10 tarik phung 6 ta jara khamulung elaka pura nakabondi unai abono tini jeng chini main tini press meet khaimani karon